Nembag nga la, boss. Oh, kastamot kanyam. Apay, umay ka ag-apply kas driver. Win, boss. Okay. Ewan gayang, boss. Sa gayang ti in-recommenda ni Chongguryo. Ay, sikaw ba tayo dyan? Hanggang nga damagan ti personal, ta ambo nga mapagtalkan ka, ta rekomenda ka magayam ni Guryaw. Ay kat ti problema nya kat datoy nagadu iti kidnapping nya kat mabutengak no bakan to kat kidnapan dalam hindi anak ko kat masapol ko ti driver kin kasla security guard na butlangan dapat mabantayan so na ti papan na di eskwilaan kin pati di eskwilaan hanggang na panagawid na ang kugamin nga masamo ta ito pinado ti trabaho ha so nga masapol ko ti driver kanya kaya mat lang Awin, boss. Kayang-kaya. Kasano nga iti sahod, boss? bali ti sahod maka 1,500 per day kita sumreka ti Lunes naging gana Biyernes ken ti day off mo ka Saturday Sunday. Talaga, boss? Siguro dito anak ko ti importante so nga awang kanyak tayo tabarok. So nga no say-saya atin ti trabaho. Pagbalinit pa nga 35,000 dahi ta sahod mo ti binulan. What? Nya. Talaga, boss? Sige, boss, ta say-saya atek. Kasano nga iti pasweldong, boss? Kensenas wano binulan. Kastudit tabarok, gaputa si ka iti mangbanbantay kanya na maalam to sweldo minto no makagraduasyon natin makabirok tinasayat nga trabaho na dakil tutitid na rajay ta among tialaan na doktoran to rajay agbaling to nga doktora nya